to pila sngobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambal shishu ya ka core computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnia shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar ndreu nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Hadian baka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA klasim ikarai bante da kilamayong kum kadak ka jingdawa na kasorkar banom ailat yaki turis kamai ki ban kiwe ki jela banwan yalam yaki nong jungok kai perthai shaki jaka jungok kai perthai ki badan hapok ka jela Meghalaya kabaki nong ilam jung kinong nya kali kamai turis kilapan pau bakalong jingdu nong shibon namar haka jaka bakin yo kamai kila shu happet ya ka jingwan poi ki turis klam dami jingmentoy yaki kani ka jingte kilamayong lai shimbentaru baro kinong nya kali kamai turis kum hasilong nong stoin nong po bat kiwe district bat kani ka jingte lamayong kelas dang menne kasngi kata khandai trik nai lur arjau pusau bat kan kut hadu ka khat sau trik nai lur arjau pusau kata kalong shitayo kanthi nakaliang ka Joint Action Committee of All Riboy Passenger Vehicle kilami syakmat ban kershan lang ikarai jong ka AKMTTA haka jinglam ba Bines Makri chairman ka JEC bat ba Vincent Sokwai secretary ka JEC haka ba kila panpaw ya ka jingsong khia bat ki kenturu ya ka bor sarkar ban shim khia lor ka ne ka jingdawa jong ki ai ya ka jingkershan ka bakura ya ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kabala yalam syakmat bandawa ya kasurkar ban khang sistem ya negi kali bawan na bar state ibarum sedut di tourist spot ni aya kejikersan yaki ba kane kajing ya jokis mat ka niui ba kadon ke kajing mentoy na mta jongiru lada maki ki la ban yo ikene kajing dawa ngiro ngio sibon ki kamai ngila pan yo ya passenger pan lek sadu sapo ki tourist spot lomba ka jingwanra jong ki kali ki warna asam ni sayo pan lek drop lek pen lam sightseeing ki te kalong ka jing mentoy ya ki lokal ki bodon hang ni ka jaka te ni suai tang ka jingkersan nak ta jong ki bangi ai ka jingkit bokit yang ya ka All Khasi Meghalaya Tourist Association bakin dangla shu ban yakun ya kane ka jingdawa ka joki ba ka government road ngi kentu ba kan khotno yaki ban yakran sisndon ka jingdawa ka joki kalong ba ya kali bawan na sabar jo ka jela ka jongi ba kimdei bandrung apo ki tourist spot apo ka jela ka jongi no kumba ngitip ba ka jela ka jongi kalong ba spa adu kata-kata ki jaka jo kai kai na kalian ka jongi ngidap ke jing dokumen boleh lagu gerpang ya kene dijaka kum kalak dan ai ya kamai kaji dan penimja dia itu berdiri di bador itu dijaka kamtam ya ki driver tiba kamai kali lokal tujuki ban koi berdiri di balik jeruk kai ini ngidap ke jing Sofia kalau kene bentar namar ba kasokar ke jungi kamsnga ya ke jingdawa kaba diskusi All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kadawa na kalian ke juni ai ke jingkersang ke bakura hingga kene ke association kalau kene ke mat jingdawa ke juni bat ada juga kuat ni kami nanti bat ni banjur ya ke sorkar ni ba kasna tourism bahkan simtia ya kene ke penca nomor ba ke jingek lain kami ya mon pakar kali di bawah sabar kalau penduduk kalau bu jingek ya kali kamai di bawah ke distrik tunjuk untuk ke jela ke jongi ni banjuru ida sorkar bakal ada bersurkat dak muai bakal ha penduduk dak muai jaka ya kini di kali ke bawah sabar
Nah kalian ke jumi himkang lani persiap kita kali dibawan nasabat ke jela bendung ke jela ke jumi mereka ke jikwa ke jumi kalau ba la kumno maki ke bawan berkamai nasabat kinuan ru ke jela ke jumi pihak bendon ke jaka ke dalam kementerian ke serta pembagi tik minta ke ketiga ISBT yaitu ya Pusulong Amoyong kalau ada kali ke nasabat kinuan yang kin hak berono to kan no kalau ke jimentoy ya kita kali ke berkamai na kita ke tan nama makirut layo ang kamay dari katun ke jumi ya kini kesini di toris kita naba kali pilot kibawan na sebab arung dan maki haduk di Jakarta kai ke joki tekane ke bu jini bak penyabja ya kali kamay ke jumi dari halo kali ke bentang ni kali yang ke JC tu awal boy ni ai ke jin kersan ke berkurang ya ke asosiasi ke bawah mat bandawa ya ke sokar bagadai pertama batimai bag niru banjur ya sosok bagatna polisim masubha bisya ya kane kabenta nomor kane kadesya kata kabenta ya beliau dapat hamtam ya kamai kaji jami kali kamai